ki te whei ao ki Te Ao Mārama. He mihi whakaaroha nā te motu whānui mō te matenga o Kuini Irihāpeti i te Tuarua. Ko Hinemihi te wharenui kotahi Piritana Nui a kuni pea ka whakahokia mai ki te kāinga. Ka tere atu nā mana-a-iwi o Waikato-Tainui ki te Urupū ki te whakamahara atu ki ona uri i Ahitereiria no hea rātou. Kai aku iti kai aku rahi hurinoa rarau mai ki Te Ao Mārama. Ko te mana me te hiranga o Kuini Irihāpeti te Tuarua, te iho nui o te karakia whakamaharatanga te kāwanatanga ki te whare karakia nui o Paora tapu i te whanganui atara i tēnei rā. He māngai mana whenua, he māngai iwi mau tere i tai nā tahi atu i te taha o ētahi kāwana tianara pirimia o mua anō hoki. He wahanga nui hoki o te pāhotanga arorangi i te reo Māori katoa mai, nā te kai whakataki pauaka whakaata Māori, nā urini kaipara i mahi. E rua karaka i te ahiahi nei, noho puku ai Aotearoa mo te kotahi miniti, i te karakia whakamaharatanga mo te upoko ariki, i tanumia i te rā pōhina. Hei ka kawakairi ake ki runga i te tūwata kumea māua ka mau kai karo e koe mai. Today we gather to acknowledge the deep connection Aotearoa New Zealand has had to Her late Majesty the Queen for more than 70 years. She also carried a deep and abiding understanding of the relationship created by the Treaty of Waitangi and recognised the ongoing need for reconciliation, healing and peace. Nā Jacinda Ardern tētahi tuhinga no te haerenga tuatahi mai a te kuini ki Aotearoa i te tau 53 i Pānui ki te mininga. A Māori party on the wharf sang songs of farewell and the Gothics band played. But the overall sound was of cheering, swelling up again and again. O ngā whetū e whākai tētahi o ngā pauaka. Nā urini kaipara o New South te reo Māori i te whakapāhotanga mo tēnei karakia. He toki, he ahara nei kei tētahi atu taha. He pua kōwhai te rite o tētahi taha a. He here o tētahi poi kei tētahi taha ko kukaru Māori e nei e kōrero atu nei te iwi. I am the Good Shepherd. I know my own, and my own know me, just as the Father knows me, and I know the Father. Ka tika hoki I noho te kuini hei he para mana-a-iwi maha puta noa I te ao. Tumo mao harawira, Te Ao Mārama. Nā kai noho Māori poi hākena e toto he tonu ana I te tono kia whakatūria he marae ki taua tāone kia pupuri anō ai rātou ki o rātou ahurea. E tere atu ana te ara taura o Waikato-Tainui ki te Urupū ki te hono atu ki o rātou uri kai Ahitereiria noho ana. Nā ko tuku roirangi Morgan tētahi o te tira haere o te ara taua kia huri ki a I nai anei. E tuku te nā koe haha I haere ai a Waikato-Tainui ki Ahitereiria. Ko tā mātou e hia ana, kia whakatōpū hia mai. Enei kōrero katoa kia kitea mai I te maha o ngā uri o Waikato e noho mai ana I roto o Ahitereiria. I te mea, kāre mā te whakapono ana ki ngā tatauranga kua oti e tēnei kāwanatanga o Ahitereiria me ngā kaunihera ārohe puta noa I te whenua nei. Ko tā mātou kaute
ki tā mātou whakapono, rahi ake i te 20 mano wā mātou uri e noho mai ana i Ahitereiria. Nā reira, i haere mai mātou. Te whakakanohi mai i ngā mahi ko oti a mātou i roto i te tau kotahi. Kia noho mātou ki te whakamāramake i ngā tino whainga, i ngā kaupapa i whakatutukitia i roto anō i te tau kua huri. E ai ki nā te tauranga ko nā rea nā tuari mō ngai Māori kai te tipu ake ki Ahitereiria. He mea nui ki a koe kia papuri tonu wai nā mema o Waikato-Tainui o reira. Kia ora rātou honanga ki te ukaipo? Ko te kōrero, ākoa moe te o rātou kua mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E here nei mātou, e here whakapapa nei mātou kia rātou. Kore rawa mātou, tō mātou iwi nei, ka rerea rātou ki te taha. Nā reire i tai mai mātou ki te whakatinana, i tā mātou tino hia, kia noho kotahi tonu tātou. Ne? Mātou me rātou. Ākoa ko te moana kei wharenui i a tātou, ko te mea nui kia rongo ngā uri o konei o Ahitereiria, kei te tino pūmau mātou ki tā mātou e whakapono nei. Ākoa eha, ākoa noho ana rātou ki pēr, ki te koraha, ki ngā wāhe matara, ki ngā wāhe katoa o Ahitereiria, he whānau rātou ki a mātou. E kore e taia tēnā te wehewehe. Nō reira, he hana kōrero ka heria e koutou ki a rātou, a heha hoki ngā kōrero ka whae e koutou? Koe nei e whakarongo nei mātou, e kapohia nei mātou i ngā maharahara, i ngā whakaaro. Tēnā pēr, he whakatū, he hoko whare mā rātou, hei whare hui-huinga mā rātou, e rā take katoa. Ko te wāhanga ki wā rātou kaumātua, ko te, me te take o te whakahoki tūpāpaku ki te wā kāinga, e rā take katoa, he take nui tērā, he take nui. Ka mutu, kotahi te kāinga tupu kei te kāinga, ne? Nō reira mai rātou, te nui ngāti o rātou. Ākoa ko wātātou mokopuna, koe te o ngā mokopuna kua whānau mai konei, ko ngā mea kaumātua pēnei i ahau nei, no te hau kāinga. Nō reira, me āta whera mātou i te kupu, kia kitea mai heaha ngā huarahi ka tae e mātou te āpinatu i ngā whānau o konei. Te hoko i te wāhi, he whare hui mā rātou, ko te whakautu i te pātai, mo te ahuatanga ki te tangihanga insurance. E rā take katoa, take nui e nā. Hei āta whera mā mātou. He tino take nui. Tēnā koe tuku ka nui te mihi whai wā ki a mātou Te Ao Mārama. Kia ora. Kia ora. Tēnā koutou. Nā kia whakatātātou mo te wāpoto, ka itua ke tonu ko te whitiata muru kua eke ki te kotahi miriona tāro ngā hua mai ngā whare pikitia o Aotearoa, he nui ngā tūmanako mō ngā tohu Oscars. Ko te kiriata Māori ko muru tērā, kua hau tōna rongo ki ngā papa taurima o te ao, whai muri tōna tūtohutanga mo te tohu kiriata nō tā wāhi mō ngā taonga nui o te Academy. Nā ka whai hoki tēnei te whakarewatanga o te kiriata ki te taiopenga kiriata o tā wāhi ki Toronto i nā kua nei. Nā ko piri mai te ringa toi, nāna te kiriata i Waihanga, te are pakahi. Tēnā koe. Tēnā koe te tuahine. Nā, e pēhe ana koe i te rongo kua tūtohu te poari whakawā Oscar i tā koutou kiriata. Kia pono te kōrero. Te hia tāia. Kāre au te aro, kāre au te whakapono. Hoi anō kātahi ka tau mai te haora tuatahi Tuarua. Kua pono te kōrero. Ok. Nā reira e maringa nui tēnei. Engari e tohu ana hoki mo te kaunga o te mahitahi. Mātou, koutou o te whārua.
he mahitahi ana kia eke tēnei kiriata ki runga rawa. Nā reira, e mihi nui. Nā, i whakapua kina te kiriata ki te huiata ao ki Toronto, ne? Kai te pēhea nā kōrero ana iwi takitaki o reira me nā kai mā takitaki o kānata ki tā koutou kiriata? Ki pai te whare i te iwi moe i te iwi takitaki o reira. Ka reo i te tino mōhio mena ka tū hono atu tēnei whārua ki tērā whārua. E hoa, hono tau pai nei. I te mutunga o te rere mai o te kiriata, i pupu ake ko ngā karanga i a rātou, ne? Koe rā te me pāororo ai te whare i te karanga mai o rātou. E whakai ana, e rongo ana i te mamai, ko a tātou mamai, kei a rātou hoki. Te noho ki raro i te mana whakahaere o te kāwanatanga o reira, ana ko tau āhua tonu. Nā reira he nui ngā hononga, engari ko te mea i pupu ake nei, ko te aroha ki a tātou, te rongo i te reo te whārua, te kite atu te kite mai i te ngā hononga o te hāpori, kaumātua ki te mokopuna, me te mahi tānoa no te pirihimana. Nā reira kua whanaunga tahi tātou i runga i tēnei kiriata. He aha te kōrero a ōku whanaunga, te whāua ki ane koe ki tēnei kiriata? Toru tau, huitahi, noho tahi a hau, māua ko reikura me te whārua, te mārua me te kāku. Nā reira, ko tēnei ākau, he ākauroa, e whia hoki ngā hua kua puta mai ngā tau, engari te wā i tuku atu te kiriata ki a rātou, i tōna tutuki tanga mai. I ki pai te whakamaxi, whakatāne, i o whanaunga, me mā tātua waka anō hoki. Ka taka mai te kapa, hea te ngako o tēnei kiriata, he hoa i rere mai te roi mata, i tuku mai ngā here hoki, i taka mai te kapa, e hara no tame te he, e hara no tūhoi te he, e mōhio tātou no wai te he, engari ka puta mai te kiriata, he ara whakamua. E koira te tūmana konui, koira te whāinga matua. Tērā, ka pai. Nā ka puta tēnei kiriata hei te kauma toru o Oketopa ki Ahitereiria. Hei te kauma rima o Oketopa, te rā i urutomo kia. Koira te rā, te urutomo mai. Nā reira, he mea whakaritea tēnā e pāpatame me ona katoa. He wā hoki kia karanga mai mātou o Aotearoa kia rātou, kia huitahi, kia tōpū mai. Te tini mai o ngā whanaunga i Ahitereiria i raro i tēnei kaupapa. Nā reira te tūmana ko e nui anō ngā hua ka puta mō rātou, mō tātou anō. Nō reira me haere hoki a whakaata Māori ki nā Oscars, hei kua mau? Me hara mai koe. Ka pai te rongo. Ana kua whakamana te kōrero e hoa mā. Te arepa tēnā. O mana. Tēnā koe i wai nā kōrero, kia ora. Tēnā koe. Nā ko te ke te waiora, tētahi ke te tapu whakamātau tihi te wai, hei ine i te oranga o ngā kōawawa. He ke te i whakawhanake hia e tahi tauira o te kuru kaupapa Māori o Manurewa, rātou tahi ko wai papa taumatarau, e whai nei ke whakaora no i ngā arawai o te rohe. Anei te pūrongo a muri wai hei. Te kaumaiwa tau te pakeke o rangipo taku i ramita, ko tōna aronga matua kia haumanu anō ai te tai au. Mena ka kōrero tō manawa, tō aroha, o ka whai ara i tō aroha i tēnei momo mahi, me whai. Aha kua te whai rawa, pūtea rānei, raumi rānei, ka tae te tūtuki. Aha kua i te aha. I te taurua mano te kaumāwhetu, i timata tēnei uri o te arawa me ētahi tauira mai te wharekura o Manurewa i tēnei kaupapa teke te waiora, nā te hiakai ki te whakaraura i ngā wai i roto i te taitonga o Tāmaki Makaurau. Heoi, he nui ngā wero. Kua riro ngā kura Māori e kore whiwhi ana i ngā taputapu, i ngā raumi, pērā ki ngā kura Pākehā. Ano hoki kua riro rātou i tētahi o ngā awa o ngā moana rānei kia whakarauora ki ona taumata anō. Kua riro hoki ngā marae, ngā rangatahi rōpū, ngā rōpū tāiao, e te aki ana i te tāiao, i tēnei momo taputapu. Kia whakarauora i tēnā wai. Ko tēnā tuku ngako nui.
Neke atu te whātekau mā whetū ngā awa i roto o tāma ki makaurau. I tēnei wā kai te aro te ohu nei ki ngā wahanga e whā o Puhinui awa. Mōku ake, ko te take e timata e tuau i tēnei momo mahi. O mō ōku uri whakaheke. E tipu ahau ki roto i manurewa, ki tamaki ki te tonga. Ka hori ahau i tipu ki roto i te tai ao. Nā te mea, e ahua whakaparaha ko tātou i te tai ao. E whakamate ahau, hore ahau, i whakamate te hunga i mai ahau i te tai ao. Nō reire kore ahau i tipu i roto i te tai ao. Kai te koke tonu tēnei kaupapa mā ngā whakatipuranga kaitua. Ko ena te ngako nui mōku nei kia whai i oku uri whakatipu, uri whakaheke i o rātou wāhi ki roto i te tai ao. Pepeha nei, tuākiri nei, tangata nei. Muri wai hei, Te Ao Mārama. E iri ana nā pūsu whanapoikiri rongonui o Winston Reid, whai muri i tana tukina whakamutuna mā te kapa o mā. Nō te rarawa me Tainui a Winston, nō te hinana i Ahitereiria i rua ki te kore inanahi, kua tō te rā ki runga ki aia hei kāpene o te kapa. Nā kua te tau ia i tētahi o nā kapa Premier League i West Ham United, ko ia hoki tētahi o nā kaipiro o te kapa o mā, i te whakataetai ipu whanapoikiri o te ao i te taurua mano te kau. Again. Oh, De Gea can't keep it out. Winston Reid is the man. And West Ham lead for the second time tonight. Born at Middlemore Hospital, then to Papakura, then moved to Milford. From Milford to Denmark. Was there for 10 years and then moved to London and was in London for pretty much 12 years. And the goal is good! New Zealand incredibly have drawn New Zealand's first ever point in World Cup finals, and it doesn't get much more dramatic than that. I left New Zealand at an early age, but you know, I didn't forget where I was from, right? But in saying that, I think I allowed myself to, you know, to discover that I could go away at an earlier stage in, you know, in my career. Ford taken out by Boba. It's fine back in by Reid. The goal is given. West Ham United are back in front. I always wanted to have a career in football, but you know, wanting something and actually getting it is, you know, two different things. There's it's a lot of, you know, hard work and dedication that you have to put into, you know, anything in life. If you want to succeed, you know, nothing's really given to you, so you have to work really, really hard for it. There's been a few, but just in general, just being able to do what I've always wanted to do, that's been really, really cool. You know, got promoted as well. You know, we played at Wembley. There was 100,000 people. Like, that was also special. They're back amongst the elite of English football. Nā tēnau tonu mai taihua ake nei he kai meke toa whakaihuaka ka whakaputaina i tana kōrero paki mā ngā tamariki o Aotearoa. Hoki mai anō. E puka hou kua whakare waina mō tētahi o nā kaihā kina toa o Aotearoa. He oi ka ipo he paki waitara noa tēnei puka. Engari ke, he kawena rereke tō tēnei momo haukiri. Kei a Michael Cugley o Te Rito nā whakamārama. Anika te puka hau mā ngā tamariki mō Israel Adesanya. Hoi anō e hara tēnei te haukiri tūturu. Yeah, as a boy of the culture as well. For me, when I was a kid, these are the kind of books that would stand out to me in the library shelf. You know, I was never a kid to pick the big, giant Harry Potter books because I'm dyslexic and words don't do it for me. So a picture book with cool illustrations and vibrant colors and a cool story to go behind it. Yeah, that's the kind of books that stand out to me. So this is the kind of book that I would have picked out, and I hope a lot of kids, when they, you know, run across this on the shelves at the library, they pick it out and get inspired by my story as well.
Hei tā David Riley, kai tuhi o te pukapuka, he pukapuka me kai I te tamaiti. No, I was reading things about Israel, things he'd been through in his life. I thought, man, this is a story that kids need to hear, because kids don't really know that stuff, you know. They just see the bout, they see the, you know, the fighting, you know, but they don't know his journey, you know, how did he get there? And so I really wanted to share that with them. I hia te tokorua nei kia whakaihi te tangata e pānui ana I tēnei pukapuka. A hei tā rāua koia pū tōna pūtake. I want to see this in the libraries everywhere, but also I want, like what David said, I want this to inspire. I want this to breathe life, not just to kids, but to anyone who reads this book, just to take something from it. And yeah, let it inspire you. Let it inspire you. Those are the things I write about, you know, especially Māori and Pacific role models and achievers, you know, and people who inspire our young people, and not just sports people, but people from all walks of life. And so those are the main kinds of stories that I like to, just to share to, you know, like I was saying, to inspire. You know, the word inspire means breathe life into, you know. So that's what I want, you know, when kids read these stories, that life will come, you know, into them. Ko tā Riley, ko te whakaiti tangata tētahi āhuatanga kua pātu kia Arasania I iaia e tamariki ana. He oi anō, kotahi noi ho te wāhi haumaru mōna. My favourite part, bro, is the part where Izzy talked about being bullied at school. You know, when he first came to New Zealand, and he was the only person with African heritage in his school, you know, and he faced a lot of racism back then, and he was bullied a lot, you know. And he's not the fighter he is today, you know. And so the one place in school he said he felt safe was the library, you know, which was really surprising to me, you know, that's where he felt safe. I nā e hiahia ana koe I te hoko I tēnei pukapuka, tirohia te whārangi ipurangi readingwarrior.com, a peka atu ki te whare city kickboxing, kai reira koe hoko ai tēnei taonga, whakaihihi. Michael Cugley, Te Ao Mārama. He apa tono no te aroa kai Piritana Nui ki te whiriwhiri I te hokina mai o te wharenui tawhito o Hinemihi ki Aotearoa. He wharenui I haumaru te aina uri o Ngāti Tarawhai I te wā I huaia mauna tarawera I te tau kotahi mano e warurau e waru te kaumaono. E whitu tau I muri mai te hu, ka hokona te whare kia kāwana tianara William Hillier Onslow. Katahi te whare ka haria atu ki Piritana Nui e whakatūria ai ki Surrey. Nā ko te hono o Hinemihi te inua o te tira haere, e whātekau mā waru te nui rātou, kua rua wiki I Piritana e whakahaere wānanga ana, hei whakawhanake I te hokina mai o te whare ki Aotearoa. Ia rātou I Urupū, ka whakau hoki wā rātou honona ki te tahi atu wharenui, kia rāuru kai Hamburg I Tiamana. Nā ko Henry Brown, tētahi o nā kai arahi I te o nā kai tira haere, kua hono mai nai nei, tēnā koe Henry? Kia ra pia tā tira koutou kei te wāka he. Nō reira, hea te whāinga nā apatono rā I wā koutou wānanga me nā mahi haka I reira? Tarawa tēnei hikoi, he hikoi roa ke tēnei, ana ko tēnei tira, pia te tira tua, whetu tua, waru tua, iwa rānei o te hunga kua haramai. No ngā tau waru te kau, ka haramai tuatahi, tētahi tira no roto mai I a mātou o Ngāti Hinemihi Kamutu, Ngāti Tarawhai, a Tūhaurangi. Ke haramai me te tono nui, ke whakahokia mai ngā whakairo o Hinemihi ki te kāinga, e reo ko kotahi rau toru tekau tau, ngā kohinga whakairo o Hinemihi e noho ana ki konei, ki tēnei wāhi o te ao. Nā, ia te wā ka haramai tētahi tira ki konei ki Urupū, mo te taha kia Hinemihi, he honono ngā tō Hinemihi ki Arauru, nā runga anō I te mōhio kai whao o tētai whao, nāna tonu Hinemihi me rauru I whāua. Nā runga anō I tērā mō kōrero, he hono ngā tō tēnā o ngā uri. Ana, ko tēnei pia te wahanga tuarua o tō tātou haerenga. Ana, ko tētahi mea whakamiharo o tēnei haerenga, he whakātu atu, he pēnā no ngā mātua tūpuna I te waia mākeriti papakura mā, he kotahi rau aharaini tau ki muri. Kainoa mai ki tēnei rā, he rite tonu te mahi haka, he rite
o tira he rite tonu te whakaatu atu ko tēnei tētahi matapihi ki te ao Māori. Ana, tā ngārunga noi te mōhio, ko puta mātou i ngā rāhui mate karauna i roto i ngā tau. Ko tēnei te wā tuatahi mō wētahi te haramai, te puta atu o Aotearoa ki haramai ki konei. Ana, ko te tira ārahi atu, me tā kua roha noho ki ka hore au I whakaoho I a rātou kia kōrero tia tēnei kaupapa. Ana, ko rua kiri wheho tētahi, ko rangitihi pine tētahi, o tira ko Jim Schuster. Ko tēnei, ko tērā te hunga huarua e whakawhitiwhiti kōrero ana mo te āhua o tēnei. Nā reira, aine ake mātou ka hoki ki te kāinga, ana ka whakamohio atu ki te katoa hea harawa, te whakawhitiwhiti ngā kōrero mo te taha ki a Hinemihi, o tira mo te taha ki tēnei tira. Ka pai, Henny Brown, tēnā koe wauna whakamārama mō tērā kaupapa, he kaupapa tino miharo nei. Kia ora. Kia ora. Nā kia tahuri atu tātai nei kina tohua tāwhiri mātea. Keke au katoa ki kaetaia, ka kōpata hoki te ua I ētahi wā, he haupā ki hiroa te kōrero, tāmaki makaurau, ki te hapori whakateraki I ore wā, heke ai te ua a pōpō, te whānui hoki rotorua, mārire noi ho te haukapa puhi ki tūranga nui a kiwa, a he rangi tāmaru ki ngā motu. Engari ki te taone matua he rangi pai huarereke. No te nota te hau ki whakatū, pai hoki te matapai ki o tau tahi rua te kau, te tau matapā mahana ki reira. Hei te ahiahi, timatai te ua ki te kō patapata ki tāhuna, waiho pai he rangi kōmaru. Akarate, koina nā kōrero kai taku ki te I tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News, mō te roa nātu ua mātou kōrero. Atu ia mātou katoa, Te Ao Mārama, noho atu koutou I roto I te rangi Māori e.